educational system in Israel, modern education, with the coming of modern education. Right from the very young age now, we send them to schools. Schooling pe sidade mama. Schooling sidade. Ipumavi, je had dujin dolule. Where is the platform for us to learn? Platform hadem hai. School is there. A for apple. My daughter have just started school this year. A for apple. B for ball. The wheel on the bus go round and round. That kind of rhyme. Poumai will low. Tau modim hai. Even riddles. Hai. My cousin riddles hana. Riddles. Riddles the joke hai. Proverbs the joke hai. We thought only Samai likini. We thought only the English people have proverbs. And they are the only ones having riddles. Riddles pue. Nimedo my cousin kyosa. Riddles. These riddles. We riddles hai. The riddles of the Poumais are built upon the images taken from everyday wear. Animals, plants, and surroundings with slightest twists. Riddles and hai. We play it as a game. Games in go. And the purpose of this game, game han hai. That's one go to enhance our cognitive level, to enhance our knowledge. Nimedo maika jone hana hai kyosa. We played this game. I personally played this game when I was young. But today, we started sending to schools, and they don't have this kind of platform anymore. Game hana hai value the. Chinana Poumai namedo we zolani game hana hai goe. Game hana hai ju in no le. Hi. My cousin sihiza. Zumaido go sala. Namedo hai. I'm afraid. I'm afraid that we'll know this game. Are we ready to play this game? Hana hai. I have said this in few platforms, but I don't know how many of you have heard this game. Hana hai. Who eats food only when they have visitors? Shemai vela ni, shemai vili ke ni, koto vela, shemai ve modi go vai mo di ma. Suna dai. Who eats food only when they have visitors? Who give birth by holding umbrella? Who wears clothes while they're young and remove clothes when they grow old? Na libuji za sanno thula zo byathe sanno phei dem hai da so bida hai when we were young we used to play. I think this is better than A for apple and B for ball. We are no longer valuing this kind of games anymore. And the whole purpose of playing this game is to enhance our thinking, enhance the cognitive level of the children, to enhance. This is mostly played by the children in order to increase their knowledge. Who gives birth by holding umbrella? Yeah, anyone? Anyone from our special guests? Yam. I don't know how many of you have seen the yam plant. It appears like it's holding an umbrella and giving birth. And the other one that I've shared is, who eats food only when they have visitors? The answer is spider.
Cobwebs, they build a cobweb, and until unless the insect come to their homes, they will not eat. So this is how we used to play, and we used to play this in the presence of the elders. So my shoinu, and only when there is contention, for example, there used to be contention. What is the lightest object? We used to say, what is the lightest object? Then there used to be contention. Some will say feather. Some will say cotton. Then we will be arguing and fighting among ourselves. Then the intervention of the elders becomes necessary. Then we will ask the elders, what is the lightest object? So we used to play these kind of games. And there's so many other more, even proverbs. We hardly use our own proverbs. Either we proverbs use more than Ni chi po yo bui hiu hi zo la sho ge. Ipu mai vi proverbs ma. Bui vi hiu hi zo la sho zo chalu mo ma. When somebody does not listen to the advices or the suggestion given by the elders, there are so many other more. I'm just giving you one or two examples so that all of us, when we go home, we will ask the stories. We will ask the proverbs. Story, either way identity, pule, either way identity, where can we get? From the elders, true stories. Story. TSIIDOMAI, inale, horaini, shuraini, chobare. My taidine, tasha taidine. La give you story bouquet, either with story boy. Either with Poumai vi, je. Either Poumai vi, sana. Sabana. Either way, Poumai vi, je. Either Poumai vi values. The high story in a sole. Labiru vi story. Pune vi story. Naraburi vi story. Story hini. Either we value system, so the bouquet. So either Poumai toy, either Poumai we identity hai kagini, either kile, nurture sole. We need to find what is our culture. Either we je had a day. Ipumai had day suwe, Ipumai sanakagas, dade suwe, dade dusho towe. Either we value system hai kagini boy, either we need to seriously delve into the stories. Poumai story hai. These are not just a story with or without plot. Or we may say that it's culturally coined or historical remnants of little relevance today. Ana! Ido Poumai story hai. Ido doluviju. Lesson to Luviju. Allah boy. When we seriously think and when we literally look into it, Doluviju alawwe. In a Poumai, Ramevi kali bole, Rame story li. Puchi de Ramelani. Rame do hai lu do go sole. Puchi de hai Rahuje. Puchi is the name of a bird. I'm going to tell a story of a bird. Puchi. Yani Rahu alibwe diye. Rahu dinaza. Very specific character. Rahu dinaza. They tetta muzuni ra diye. They tetta muzuni ra. Yu Rahu yani Poumai doni soe. So they ga hona ra digo. Oh, they tell re diye. Soe diye. Neti thiliza one day. These birds used to sing just before the dawn, but one day, one fateful day, Rahudinaza, ki, they temuzuni, in the middle of the night, so nani, Rabi de ma, Rabi ke, hunan Rabi ke, squirrel, liku nu, go, Rashituza, Shaidu de ma, Shaidu ke, ki ke, Hitusu de mo, Shituza,
道理是对的够对的嘛，对的够开 ants， 假不，假如，看那老嘛，一部没是，different village have different names。ants 呢不到现够对不开 ，ants 到呢就别了呢，不买到钱够对不开，就别了呢 ，grape 挖不现流了呢，挖现是，不买到钱不开，挖呢，挖够别了呢 ，grape at rich。Great battery steady 啊 ，low， 然后不会个比不开 ，low 呢，嘎的，绕不了 ，stick， stick， 还不一个绕个走不开 ，stick 是。说热了呢，就打开，靠就是电塔的，没，靠都电塔开，靠呢积聚来，那他们是他哎，积聚来，然后呢，靠呢，靠一弄就是靠呢，没，人呢没，六呢。不然叫吧，脚背呢，一是热的对打呢，一死亡呢，你那是对他不对？是的个，go， 六是牛开，一年没挖呢呗，挖一个牛开，一年没，加水呢呗，加肉呢呗，leggy牛开，leggy哎。一年没，不急呢，对里面呢，拉不开，对贴把的家，马上洗头晒头发呢，这包卡开，拉稀子够，然后哪一子，靠呢够牛开 ，to cut the story short， 一年，妈没得，一年对里高么呢，收的，但呢。主要 punishment 是你是 punishment 不来的个，不是好来背着个，考验是，你appeal 是挖得了不？这样的报纸是不为 punishment 是不为批里是挖得了的些，这样的 story 还个报我们，你然后的那是批里都非被些，这样的嘛 ，it's a kind of a myth。是 give that story है ，what can we see in this kind of story？ 还 give that story है。What kind of characters do we see? 还到还是靠那几节和一道没呢 construction 块的呢，一道为热度呢 construction 块的呢 ，we need to look into it. So 到还 what kind of characters do we see from this perspective? 还是 crime, punishment, judgment, punishment 还那还不么还。And the other thing is a blame game. Blame game. Malia, mana 是不能么玩呢？可能不能对他的，不能那是对他的。哦，因为骂人的 responsibility 不高嘛。那 blame. 是呢，是给他 even in today's context， 一道为 context 要注意。买了嘛是不能么买。买了为么那是送的嘛买，马上开头嘛。Even you society here， 然后呢，这里都在那拉来买，然后的呢，这里都在拉不么开，这题是 system 这题是 disturb 受的么呢？一到说呀，家属哪呢？家属都没说 ，leader 哪呢 ？leader 属都没说。student 是怎么说 system है ，it can create a lot of commotion。是好，老师们呢一道呀，是呢，lagi givi 这里呢属于哈那么查到，是呢，这里高么呢属于这里呀，一道女人们 particularly， 不急来的，买书么子呢书，买一不急ra。
my jibu disturb so. So even in today's present context, folk tales, Poumai story, values, the cultural crane, the values that are embedded in such kind of stories, we can learn. Today corruption, for example, contractors mine minister blames minister ni contractor my blames contractor mine public blames even in the offices blames corruption is there, crime is there, but nobody wants to take the responsibility like the characters that are displayed in this story. Ido hagini bue sani ido we identity, ido we values, culture, ido we culture hana hai chicheju Poumai chicheju hana hai respect su to dani ji choe jodo ido the younger generations lo lia su we Poumai lo lia to mai zo chabi ha she chabi thu ja mo she lo su ma Anajo chabi thuma chabia kupelun lu pulu dem hai. Are we getting better or are we getting worse? Popular culture. Ido culture dikhai. Ido we what is culture? Ido we jedu. Culture do you have all the signifying practices. Ido ne practice so buju definition na Allah. There are so many critics who have given definition of what culture is. But I would like to relate one definition given by a renowned cultural critic, Raymond Williams. Culture, according to him, culture may mean all signifying practices. From language through arts, philosophy, journalism, fashion, advertisement, and other expression of a given society. What are the expressions that we are giving today? Either way, culture and aesthetic motive, it constantly evolves. So what kind of culture are we nurturing? What kind of culture? Either kagida culture, either tosho taune takulevi. Or we are just embracing popular culture. Wakuvi likini. Ido wakuvi likini value so an boy. Ido hai Telia jida takure 30 minutes depowe. So like our president also noted that I will not share whatever. I have written 5 pages, but when I asked the time, if you can limit it to 30 minutes, I will try to do that, but maybe I will ask some grace marks, maybe 5 minutes more. Language, either with law. One of the most important identity markers. Either Poumai toy, either with law. Law hana must show you a lay. Law hai, either hai. Sometimes I feel it we are a little narrow. Either we approach na hai. Either Poumai literary committee me da I register da hai ma. Law hana hai. Either general concept hai. Raimai, dumai, nimai. Hai da kyube. Poumai. Hado kyube da jokebe da choe. Tega chochomoe. Tega choe ma. Ani anyu winehi anyu ne wihe dina ne matsusoe da ji choe ma. Let us celebrate the diversity. New variation puna let us celebrate. When I first learned Pula, Ido Chilwe mission school in nursery pathway. Then I never get to learn Pula again because I did my schooling from Imphal. Shillong in the again go Pula the way. Pamana da sa baga, Pamela and Pulon the way.
So Jesus, ido life circle dovi. Ma, ido tungamaivi. Ma ido lepanavi do hai. It was not very knowledgeable for me. It was difficult. Why? Because there is differences. Differences Poumai. Differences boy didn't make the luchi moe. Bue. And as you senabdi hagin a platform aliza. Shramai vea, Piamai vea, Kumai vea. If my vea we interact, we are becoming knowledgeable. Ini nime the luchi chimone. Even English dictionary here. Chutney. Chutney di hai English or English la moe. Chutney di dai la. It's not originally English. It is not originally Scottish or an English origin. Chutney di hai. Chutney di hai. When we speak English, when we talk English today, ito chutney di hai yusu shom hai. It is originally Indian origin word ma. So ne ida Poumai la. Masu wina hade dilo za. Dumai la le budulo. Raimai la le budulo. Poumai la le budulo. Ngimai la budulo. Let us accept the diversity. Ida way dena jomone. Awi never he dina ne matso so na ne. Ida Poumai la ma William Pettigrew ne. Lingua franca. He has developed a lingua franca for the Tangkuls. Poumai don chu command the rauna hai hunpun. Hunpun means ukrul. Ukrul mai labe. Ida zuna takyu hi Poumai do. Not knowledgeable. Southern mai, Eastern mai, Western mai, not knowledgeable. Ida nguli hai takyu ni ida. We are going gaga over it. A new we need to build even literature committee made. A new we need to build. What kind of identity are we nurturing? What kind of identity are we building for our future? What kind of culture are we building for our future? Inu, takue diza in hagine lisukade. Let us see. Ants. In the story ends the low hai. Piamai ni Chasi. Few villages I have listed here. Ravo maini Mucha ends the hai. Oina maini Taisa. Kungdai maini Paichilo. Hel maini Purul maini Chachapla. Tungjoy maini Mchasi. Kishumaini Chapla. Ramani Patalabu. Shomaini Chapla. Koidemani Kapla. Variation bu mama, takyu mama. And we all thought that only few villages are different. Let us celebrate the richness. Ido Ramani Havivan rich John Ido La Bikaduna Ido Ramai Kaloponi celebrate Sulake. Spider Lay riddles Pawini Loema. Spider Piamaini Kerara Ravomaini Shirachi Oinamani Ruru Dumene Garan Hermaine Herabla Tungjoy mani Matrirara Kamso mani Herakiki Nari mani Karanpu Show mani Hurauki Pronunciation in spelling in so de bene Komoda Lola. But I just wanted to bring the varieties. Ido Kwede Maidoni, Herakiki. These are our Samaidoni, Poiju, in the Kojitili. Sunu Ido, let us celebrate. Let us not narrow down. Standardization, did you go a little Nisuyu? There's
a problem in standardization also. So now, in order to nurture our identity, in order to nurture our culture, we need knowledge. Ido hasu, ido zi, su do yu hana hai ma zi. So new, way forward, you ido new. The question that I would like to pose to all of us here is that ido future ni takure, ido kagida identity, Poumai toy, Poumai vi culture day, Poumai vi tu show day. This is ido kagi sule di to show ne zucho kelege di pone. Way forward, 3 way forward I would like to suggest, and I would like to end with this. So to nurture identity through knowledge and culture, it is essential for us to promote indigenous knowledge system. Indigenous knowledge system and either promote sugo and then way forward and you suggest soon encourage to study either we indigenous pupomawi share the study suju preserve the folklores either we custom practices the artifacts the preserve some audio. I'm afraid in the next few years from now we will go to a distant place or our neighboring states to go and see who we are. Museum hini, ido museum sukai du da la ma, new in a museum, community hall logo bukebe, museum, hada hai juju sukai modya dilaza, ido hai na juli le de, artifacts do ha juli de mana. These are also only recently created, dawi momana. But let us encourage innovations. 2020 NEP policy, college Maidan Sole. There is a course called VAC, Value Added Course. New education policy, value added courses, cultural, when I was there at Asufu principal Subutili, value added course, Mao dance, Mao song do muna. Ido schools, ido we institutions do. Doluvi ju vi platform na ido no create some model. Mine we create subule di na hai cholmo ke di ponwe. Foster community engagement. You we suaga community engagement. Not only the students but with the elders. Organize cultural events. Festivals, workshop, way forward. Here, he suggests. The third and the final one that I would like to suggest as a way forward is encourage innovation and creativity. Creativity, we become too creative again. Creative, sulalina the joy, creative, Sabana. Every village has their own again. Now, ido Poumai a lead in a canai this summa. Ido Moma Angami, ido tenimi medo go, you saw the jute sa Hada ido Yusumo de me, Ipumazama. And I ido Poumai, come on, Joe, come on, canai, Tiloza. Sometimes it is confusing. Anna, creativity, encourage innovation. Not only sabana, arts, either way expressions. These are art. These are innovations. The newly, not limited on the it comes with more refined. Even long pen, for example, long pen. Innovations the long pen, same way. Jeans, long pen. It comes in different shapes and size. Bell bottom the tililia ta ido no he. Zoka bell bottom the no. Joe now tight skin, whatever you call it, but it still remains the same. Jeans femina. Let us encourage innovations. Let us encourage creativity. But we must remember where is our root. Either we reflection, either we identity reflects Juhana, Matsoi di Ponwe. And if we are not telling our stories, either we story have pomoluza. If we are not searching our stories, who will tell our stories?
If we are not building our stories, who will tell our stories? Taune pole, either we story, either on a pomoso. So therefore, African might be proverbs aline paone ansule. When an old man dies, a library turns to the ground. So my tell library ali burns you when compared to it. So my da sho then talere nalimedo. Let us make some effort and either effort lipoyane, either we identity, either we culture hana hai nurture sulike di hai bawa khaisule kalore. Thank you. Kaloe Dr. Angam Jove Itowe conference with Jibi team exposition team has so tosono about to pere kai bu meto neto kailino so habe mono hakure doni hakur leju he pu vasu pile tini inilucisyon be. With that, we come to the end of the formal session of today, introductory session. Jo ito competition event siko so sule. Ko mozuni, I on behalf of the organizing committee, the office of PNTM, sincerely thanks to all the speakers, to all our guests, to all the participants for your presence and your contributions. May God bless you all, and may the rest of our conference continue to inspire our unity, our growth, and progress towards our community. Cho ito competition event mai sunu Koshoji shono buju le ito speaker no boy ji paulai se ti ko mai wi ni ki pa ta ko ta khebe jo lo so le ito po mai wi ja du hini lo so le mai wi lo crowd the put sam bu le le wa ko no ro buju mai to hai dai ji po buju mai to sumo mai to lu jier bu pere so no lu bu le ini request so na ju ito Poumai no nebahi koen alebue mai bahi koen alebue koen a ha pu ko voi lai be mai vi hai jo vi conference resource person mai to no chi pau ju hai so to so kai no li no do sho do na Poumai so du pa pure do ni chi bui hana resource person mai to no moma any speaker mai to no chi pau ju hai so to so kai lai ke. The main purpose is to build our society tomorrow. They don't know. Cheap project talahi tako take we just so peso tini I request so sumne PNTM Poumai Naga TSIIDOMAI me comprises of students in the school, student in the college, Poumai intellectual, Poumai think tank. My voice in compression Poumai Naga TSIIDOMAI me. This is not all about for those school he like the buju my to college my don't anymore. Dosho taiti he conference hana jemokote ini request soon as you. Ito Poumai he appeal soon as you. Raiki Poumai doni tinilu vaso buju former PNTM he lo executive buju my to Poumai don't know look not sure no. Dosho dona Poumai hai sol mo shi tini tso buju mai to mai voice ni conference na hi tso na ti mai voice ni velo bai veo tini ini request sune jo ito Poumai idol God gifted talent, God gifted voice hana hai shoka susule hana shoka suju hi ito tano hosupleti ni to sosmro ito Poumai hohini juve shoju ito Poumai hini lamos shoju ito Poumai hohini pairao voice shoju
popular show biju ito theo zare khamai samai ito Mr. Levinson hoso supele ju Poumai idol round 1 hi ini ito host supele biju Mr. Levinson bahin za thau to pesole jo velu bu mai weishi kalore ala PNTM executive organizing committee i jovei session hanahi chairperson supeo tini leju phaki hero as a former PNTM president Ali remember supeo vanu kalore tini neto hinza kaloponabe. Thank you. Idol participants matohoi julu Francis hai lo pupo ju idol participants matohim poe vagonu idol participants mai holy lo buchelo ma buju mahai ju we announcing booth telo announcers mato telo hi Francis to hai lo pupo da idol participants matohim poe. Hello, check. Hello. Hello. Hello, Poumai na. Asa samoi. Poumai na hall phao hoi na bol ai ju kimai tau lisian na lobeo. Ki khai lobubeo. Ni mai to vela re la chian na buju hai. Sawa na lisia ta lobeo. Ito first ever Poumai idol. First ever Poumai idol ha how ta ju su le re sawa na exciting soju. Lisa soju sawa soju program alie. Sawa na vaku bola ju kimai to lisia na hall he lobeo. Ito program ha su ta ju su le. Aji ha Livingston lana de. Ito we zirai so buju zikhau zu da buju zira Isaac nu. Toli pau ko phare mai su zu phi so. I'm not the most handsome guy, I'm not the most talented guy, or like in a lo su kazu ma ali moe ana. Preso pui wana kalo sure. Mai su kimai tau zu phi so hai ni mai tau request so sulu sumo bo like hama ju Poumai idol ha sa satai su pui su le. Ito Poumai idol hi tavi lo we participate so pui lai ju contestant mai tau hai mai 32 ha vi. Poumai mai 32 vi hinu 17 of them were selected. Ma akuma hai select sulu mure. Ana Poumai tau ha zi thai lai moi de zu hai nu lu che. Ju ito vi shu le hinu. Lo so we so ju ito Poumai idol hi lo lai ju kimai tau Poumai mai 17 ha vi. Ito hi lo avei ha songo pole da na vi bon bure swana. Poumai kimai tau hi te lipai mun zu hi rare kai so. Ito junu privilege suju mai tau le ha vi lo na boy. Ha tho mai de su go judges kimai tau. Ito Poumai te de na pauso buju vocal hi na duma music hi na duma training pulo na grade 8 hi na pass lo na vilo buju mai as Poumai mai tau no judges sai so boi so le rare kai so no Mr. Rocks ha storm search band vi bassist ale vocalist so ale apu ha Furtados School of Music Delhi tahipu 2 years li music mentor so ale city mon pu ha vocal ha grade 8 from rock school he ne pu ha so chilure ale te likhe mon pu ha chuchua tremolos music school snapti he pu ha music mentor ali so na boy so na listen brother rocks ni na listen na la chan ni pa ha na mai so ki mai tao ngau be mai so pa tao wa pe privilege tao ita we Poumai hi hai buju ma ali buju ha a hai china so nu Madam Kathy Root pu ha zu hai unavoidable circumstances alivana pu ha vilu mure savana excuse so pu ha final he vilu la ale asa china so nu Mr. Pashu Pearson Ramai bakale la pha ve mai te de bakale ba tawa ve Poumai, he is the proprietor of Artist Hive School of Music. Let's see, music na let's see, talk over.
Puhai, proprietor of the Artist Hive School of Music. Alia, the Artist Hive Studio, the new music studio ali boy. Sita hahapuno proprietor soe. Alia siti mono, he is a vocal teacher and a vocal coach. Alia siliki mono, Lost and Found band, the snapti popular so buzuwi band and avi vocalist ali soe. Alia siliki mono, Puhai vocal hai neduma grade 8 hai chilure. Savano. From Trinity College London, hena poe chilo na vie savano bakali batawa pa pula keda ha bazu ma ali na vi ta he jat so bazu ma zu bazu na leki ma ha babu training bazu ha le sa so savano ma so ki ma ta are you ready pula lo li tu Poumai idol da na pula lo li tu no ka no program organizer so I think this is the first savano hai với tôi em lướt sạt xuôi mai số kia mai tôi lướt sạt xuôi bù lại rồi hai lúa chi sao nó cho serial wisely nó pulu kia mai tôi lottery pulu re sao nó cho serial wise Poumai kia mai tôi nó mà ali vì tây li hai na pa pulu so bula cho ra cái sao nó I give time to serial number 1. Hello, check. Serial number 1, B. Shavini. Ino pa telepulo ko kalor. Wishoju kuke. Zukushoju juzapere metal. Ajinu Shavini tue. Jihai Poumai fe, Grace English School Tauswani Palani boy. Avui low title new in my shrew. Gaju ni sholo bai, jo rose ju call
hai chữ bây nu mai số kim mai bắt tàu với pu lại kề mai số kim mai tàu. So sorry. Next, serial number 2. Why lishine shisa? Mai số kim mai tàu à? Pu mai tàu nó lâu số rồi tây hi, ni mai tàu nó giúp pa. Pu mai tàu encourage số lại đó số có ba lá số nó về phát số về mai số kim mai tàu audience kim mai tàu he. Bỏ số bảo vệ nó về. Cảm ơn. Vì sao chứ cô kể? Sự cô sao chứ chứ sự bây giờ mai, à chứ nhiều lịch sử tu ấy, chỉ lại mai phê. I Grace English School mai thao số à bà la bồi, à vì lưu title nhiều số đó lo. Ở thế lưu đi bê níu ta bu chỉ mai trở lại lệ chữ khao thì lệ sự tha về lại rê chỉ a bu thì lệ mô rê lệ dự phao theo rau cái chữ nê ra cô đô níu sự Krista the hope in you về tương lai mà mô vui thao ta nếu ta lại sự thế sự thì bao cao nhà cho buồn ngầu buồn lại môi vì bao hi sẽ ra như phiêu xóa trở lại chỉ buồn chỉ phá môi chứ ye chứ tình tình lệ lệ ra phố và suy đô níu và sự ta ra chỉ thao níu về phao giữ bằng ta níu buồn
So sore lishine. Number 3, serial number 3 TH Daini. Li mai suki mai tau hi popoi lu muzu ali. Davanu judges ki mai tau no criteria ta popoi mo no pui lu su sa da chu chulai ana judges ki mai tau no li no contestant ki mai tau he za criteria hai no judge chulai hai ka judge chulai do zo hai pu mai tau no so to so no popoi re. Swanu mai suki mai tau hai pat li so ha pu mo ma. Ta ka no pui hot so ta ba le re da no so ta ba re swanu mai suki mai tau understand so pui zo ni mai tau po so popoi no boy. Với sự kỳ khế Poumai nhà, anh như đây nhỉ ye, chỉ có lúc vào buju, just zapile buju, bu jamai ahai, ala hai vela buju mai shlai, jinu smai fe, jinu chu lu sulai ve lu title new, kelotsa. Ni hi si vi bui cao na biu lu se ana li shi na hai se ho ju yo I po pa ngao lu ho re hi lu zi su bia biu ju li shi rai ngao bi Ti sa I niu ji ho lu ho ku wa bi ji I niu zu ri su po ju wa bi ji I niu ha ti su ma bia xiao bi ji Wo li shi ni do Bye. He moved to serve usually They saw you do new Dubai. Ni new viti mo kai ge. Ila abia fa rai ngopi. Halili na su cao na lu ho re Le shi niu le shi ye bu vi do ju gi ni Di po hai cao na bai lai Di lu zi su bia bu ju le shi Di sa niu Ni new viti mo kai ge Ila abia fa rai ngao bi Hello Kalau sore mai di ni bakal ibat tahu apa pula ke let's encourage
All the singers, all right. Serial number 3, so we tore. Serial number 4. Ju serial number 4 hi telepo na boy. Hawi ne hana. Next serial number 5 na ready so bu bole. Teli so hamore ju na. Vishuju kuke aviji havine hana igwas English school represent sue I Khabung Karong mai avilo title no TSIIDOMAI. Ali cha vishlo, Ali ala shilo, TSIIDOMAI. TSIIDOMAI came the way. Ali newly Alicia, disaster so below. This a new genie must run. Should I you take a mind? Alleluia, Bashalom. Nina Susan, Shuvapa. Nivi Viachi, Povanu. Nivi Shama, Jushunu. Sukabel, Dashudoha. TSIIDOMAI came the way. Ali newly Alicia, disaster so below. From a year to Kobushu, she knew. Ali newly to call the mic of the solo. Ali newly Alicia, the mic of the solo. Si je vais te faire, ne vis te dovinasem, ne vis aci censuresem, dans la main de Poumai. TSIIDOMAI came the way. Ali newly Alicia, disaster so below. From a year to Kobushu, she knew. Ali newly to call the mic of the solo. Ali newly Alicia, the mic of the solo.
So we sorry. New future hana bright top boy. To serial number 5. Serial number 5 equals to last. Serial number 5 ngoluni. Ke ngoluni. Serial number 5 hana tapabuki. Serial number 6 nialisya ready so boyo. Vi shojiti ku aji nangolo newe ai he live of me anu chulo sipika na ha ni evu pila chin sipila So sorry. Ngoluni. Next, serial number 6. Revenue Singne. Revenue Singne. Tenate serial number 7. Sovane. Ninolisha ready super.
Good evening. My name is Ravnia Shine from Ngari Kulin. The title of my song is Sudalo. Mai ye le shwa lo mai done te buju Jésus Christ se dei pa ga kai ve la yani shi ju la re ne re tu kai tu ju na se ni se an để bỏ lại lẽ xin chữ khai ta lại mai khai với lưu hồ duyên giờ cho mà duyên như duyên thư lưu hồ duyên và cho khi phát nhà để bỏ bảo của Chúa, tình bảo Chúa về thêm một xa, để lại Chúa tùy lệ tùy phao, mai tùy nhang lâu lại hồi, và khi vào mai nêm xa bên, thì bố về lại sẽ chỉ hồ mê từ bia về. Bỏ lại lẽ xin chữ khai ta lại mai khai với lưu hồ duyên giờ cho mà duyên thương điều gì thứ lưu hồ duyên và cho khi ba tia đi về ba Lord, dia bảo vệ, tình bảo đi Chúa về đi về, anh về lại Chúa đi lên, tình không ai đi nhang ngắm môi, và khi vào mai nêu xa bên, thì bố về lại chỉ hồn để từ bia về bay. Chỉ bao chi để bỏ lại lẽ xin chữ khai ta lại mai khai với lưu hồ duyên giờ cho mà duyên từ lưu hồ duyên và cho khi ba tia đi về ba. So sorry. My foot logo do sumo, Pyro logo do Tomoha. So we tore, Kavishore,
mai su kemen ta ba khale bat tawa pe bulai ke next Suvane hates Poumai. Suvane serial number 7 Hanata serial number 8 RY Pune ni na list ready so ko bu Hello, chick. We should you keep my shalai? It's Kisha Buju, judges a high. As you so one anyway, ye Papo da Kuju, new Hinukiwe. Jinichu Lusura title new Amaja. Okay, ito next ko sula RY Pune. So one hai next in pui so bolare chu RY Pune. What should you go ke? As you hai Pune dirai, ye hai tin shong kolen mai. Ju ni le sula jo hai avai visulo hoi. Abu Ahain Shive Go Bazalaitya Pakai Tishu Jovel Lushaha Vedil Hoshuvya Sisu Lavyang Awe The Ledoli Ahai Bukishima Atlaza Nihiri Dalamo Anna Abu Nishake Lismo Haida Palusa Avi Vasaluho Abu Nira Jua hello, the boy my she, my vision jaiba. Now by my knee, I even the shaha. So people like this you, I put the job window. The medley. Shima Atlaza Nihir Dalamo Anna Abu Nishake Lismo Haida the Palusa Avi Vasaluho
đâu cứ chữ kỳ đâu sao chỉ phải lên điều họ chỉ bước lại kia aku ni ra ala supisuda ni chữ ye quy mà hay sebahaso Kalau sore RY Pune Miss Pune two next Sovane hits Poumai ni telipana boy Sovane the serial number 9 Bernice B Tao ni na share ready supo mai suki mai tawa mai tara lina losu chire de suko mai te de batawa pele keda mai round mai no ro pwe tất cả nó cheer up số pile ke zo hai mai so ke mai taw request so kalore aji so wane dewe e jini chu lusore new amaja chỉ bao hai chưa có để hai buồn từ xa lớn hồi chiều buổi nó rơi khai tên về để lại đã bao khai đi lệ xa chỉ bao khế giờ cho về lâu ai giúp ama jao vi ma ja cholwa ji hat to the heart chia bao no mai vô ju mai alibia how so ngờ để phê ngờ để tu là hai bu chiu để bao yêu trở lại chỉ lưu lệ chi à bơi à biu ne va so ta ju lời chi ama jao avi maja cholwa ji hat to the heart chia bao năm mỏi vô ju mai alibia
xa và dư nữ hiểu á bu dư đi phao hai chỉ thao ghé qua xa và gió lại và số dư đi phao cho về lâu hi sẽ mà ra ô vì mà ra cho loa chỉ hát từ lâu hồi chỉ bao lâu mỏi vô duyên mai ali về solo re bu hai ne tu je calade itao Poumai lo hai lo khâu tụi nó lướt xì là nó cái villa lên mà itao Poumai lo hai cái dư để nó cái biết thôi sao mà nó cho participants mà lao buhe mà số cái mai to và số nó cái people này để cho hai request nó buhe chú next is Bernice B tao ní telephone nó buhe after Bernice B dilune ní nó lướt xì ready so khâu buhe. Hello, với sơ cho cô kê, ý bờ ní sao ngắm chú new hình về, mai về chú Poumai na bụi tì hú có với share greetings về vui, ý này chú loser high, ở vì original low ye, title no Poumai na IAS.
Wow. Sweet ni lo compose sweet lo sweet lo meaning of it Ramai mapo lisia sokapyo Poumai na IS. So we very thoughtful. Ni nei ta Poumai zuna tsu so na have been lo compose we so have sure. To next P Dilune. Right after Dilune P Ravine. Ni na lisia ready so ko bobo. Hello, Jake. Với sự cho cô kê, cho cô sợ bùi ju giữ Poumai, ala hay tao vẫn là bùi ju mà tê tê hi sa ava asa na giữ bùi. Ji ajino dolo ne, ji karong mai fe, ji no ju lo supula na hai, kelo mai me hi no so bùi so lai. You high nearby, gonna you high nearby da, in a near do kaite. They call him honey my Poumai. JV has my dad I do never you. Apune nu chicha, il shi juta, atsalu vishine, ne pichi chilusai, menu idu pajutu, lipohi, hangi mai Poumai. So it's sure Pete Dilune ha volleyball ko Suzuma Ali who has sports in a little talented bena the tso boy lo hino so we tore Junapun lo suzo kereke so it's sure to next
P revenue thay hızlı Poumai ni nalışya ready so ko bu. Hello, ladies and gentlemen. Ajini Rivine Ji Ngari Kulen My Fe, and I'll be singing Lashi Ni Hathe.
kia lu de so is sore cái vào sore như vậy phải rõ với hắn nữa ít tàu kí mai ít tàu mai số kí mai tàu hết rồi với số số bây giờ sore mai tây thì nó bắt cái bắt tàu vào với bù lại kia chứ inu ít tàu PNTM vì executive kí mai tàu alia organizing committee kí mai tàu hi appreciate số nữa alê giờ hai bữa giờ program ở với hai Poumai kí mai tàu nữa chút chút từ từ lo nữa Poumai hai số đủ đi nè xe Poumai hai pola lâu hai popular bây giờ nữa sư mồ lại cho kí mai tàu bây sư popular rồi nữa ít tàu Poumai giờ village ali language ali booth hai phần nữa ít tàu language hai bên mà ali về hai bên đầu lo sư lo nữa với bố popular rồi nữa ali city mồ nữa lâu ở với hai ino sumo buzu lo ha ma ali no viso beke ino sulure minus sumo buzu lo ha duma ino so beke minus cholo sulure sa ha kana ita puma ha voi la du la par junu puma ki mai taw no ita PNTM we committee ki mai taw no under the leadership of our brother Daluna president sa ha kana so no boy swana mai su mai ti di bakhali PNTM ki mai taw executive ki mai taw organizing committee mai ki mai taw mai tây thì calorie sôi từ giúp bác khali mai tây thì bắt tao vào bên lại cái hai bữa giờ program hai very encouraging mà very encouraging ít tao nói là khi mai tao hay encourage số tao ấy sau hai bữa giờ we participate số lo lại giúp khi mai tao for their lifetime Poumai life là ngắt khai lại mọi thứ số hai nó lưu chí chứ I don't know how many of you are non Poumai can I see your hand kana gumbi Poumai nữa tao okay. Okay, I see few of you. I don't know how you feel when you listen to our Poumai song, but somebody commented in my video, they said, all the Poumai song should sell in pharmacy because they heal all kinds of sickness. Ita với Poumai lo hai cây puk hai cây vít khai mà. Cây vít to ấy, so mai to, so to nó so ấy. Lo new composer nó vì số dung má bôi. Lo old song nó vì Poumai tao nó đó số số lo hai chú modern style hay nó vì số số bôi sa hai cái lo lất sát xuôi ngao lo nó I'm so encouraged ma and I really thank to our sir to all the chief guests and the guests of honor and to all the delegates for coming and encouraging us. Thank you so much. Your presence means a lot to us. Ita Poumai hay tavi lo zano vazu haso bolai kama hai buzu program avai hai we witness sulai we kailai we encourage sulai dana tavilo za bolai ju kima marshal hai za pai ramai pa hapoi sulutio alesiti mono fupo kimai ta vesho bolama namai ti sa buzu mangao e setagana we love namai ta encourage sono sa we hai vesho ju program hai ta hai we encourage sono sa we pai ju fupo kimai pai za pai ramai pa hapoi sulutio my tay the base ramai pa hapai solutio. Let's continue the show. All right. We'll go down to the next. To next cái số là Hizile Poumai na pa ni tele ai pu ko kalula. Right after Hizile Paivane Dumai ni no lisia ready so call bu. Hello. Azinu huzuli re ye shomai awi lo tatel no ame vi salere hai ai chết sự lúc thế nên đi bị khai đi gì riddles à vì bị khơi khi tu zaki
kiu pa su me vì li mi lu ba a me vì sa le re va le re mai hi bong ngau la mu bong ngau zơ mai hi bong lu zơ mi jo shi la ne hi inbox su pi lai pha jo classic grande hi ne berdagi iye mai pa hi sa po palua a hai phika hi su den su ki khai về ji ho ki te jai me be a me vi sa le re va le re mai hi bong ngau la mu bong ngau zơ mai hi bong lu zơ mi jo shi lai ne hi inbox su pi lai pha jo Dai nil hari nai shi hi jiki tu vi sho ji te ji ve phaki a tse hi ne ye tse ve lu re ne te na te ju khi rau me be a me vi sa le re va le re ni dai chu ge inbox message pu ngau lu rong sa mu bai te mo về đê lại áo vì mẹ cô áo mẹ vì sa lê rê và lê rê mai hi bong ngau la mùi bầu ngọt dơ mai hi bong lu dơ lê jo shi inbox su pi lai pha jo có rồi so we sure hazili Poumai ni pai ro với tôi mai su ki mai to cái lu và tao lại để cho hai nơi lu chia mà mai su ki mai to mà chứ next có một chữ hi ít tao với judges ki mai tao nữa judges ki mai tao nữa teli ti đã pu lại đấy so now I give time to them.
time pulai di moe time pu pue le hanan ji pula sat mo no roman me fa thank you ji pu mo hai obviously mai te din lo su khire mai la so shi mo hai pa do ani honestly jin pulai go pula lo hi hai ja su ya tai phoe because ji pula lo hai english hai hindi da kanu very technical lo da la hai ji pula lo ki shi di mo ji pula lo shi di mo anu ji lo nu ji do we so style ba da ha ba da nu ju hai technical so english kanu technical like Poumai we voice control ho hali hala ho we show nu ja so wa so la ja hai shi shan pula go ma I'm being very fair anu mai te ni chu pa so to di hai very good well and good te kanu chu ji do we ta ku lai we result da hai I will the chu hai na ba pop we manu WhatsApp group it hule ni ma to mai te ni WhatsApp group lo bai phai jo ji to okay my 32 live first audition hi it has a jo my actually my 17 life no my is a velo mode te one jo my 16 li sule then jo ji to my 8 li select bule finally go sule one we cannot select more than 8 because time pe moi ma final ji the time tawli program tawli bo one ji to jo final here my 8 li to select bule te one ju so ma ta so wish re na pa sole ma ta I wish all the best and ma te dia ta manu khai go te ga nu ko bu khe ba nu bye thank you kalau sore kita zerai person so to so na pobai re chu next ko so la next paivane dumai ina pateli pulu bole paivane dumai ta daizani ds nina ready so ko bu mai so ki mai to lisiano tapai so akhai ko ti ko vechi pauzulo tazu so la ta we participants mai to ha chizu le re swanu mai so ki mai to tapai mo kho bu pu zo ha request so e kalre we shojuki aji reva ne diwe ji phuba khuman mai avelu title new posholai
So sere mate din bakale batawa do bepulai ke paivane dumai jonu. Serial number 14. Serial number 14 he kusule daizane DS. Daizane thai Rita. Rita ni Indonesia ready suko bupo. We should you cook here. So go shop you just the burn my tao. Alia tavelola buju my sure like his PNTM 46th General Conference come Poumai inter school and college literary and cultural meet we asan hai my kemai pwe ajini designate ji pamai fe alia ji Grace English School thausa palabwe. Chú Jenny Lusu Pilahai Ni Vupilai.
bắt đầu vào với lại cái máy số máy tí đi. So với sore, Dizene DS, ali, namely speaker buzo hai pen nor bởi cái mai về gì pronounce mà zo bure pai vane moi rai vane đấy. Poumai pronounce mà zo boma mai so kimai tan understand so pole ju luchi. Ju next ko zo sole Rita. Rita right after Rita akai so ju TV performer hai thoi do so ko Adam Railio. Nino Licia ready so ko bu. Oh, check. Với show you khơi, to go you a kiss you play my tao, ye ta will you my so tao, a ji hari ta do way, ji khung de hinu ve, ju jinu Mount Zion Senior Secondary School hinu, vu kiru dua boy, a we look on you kupa ju ma pao.
kalau sore ni dai jut doi ramai ve chipo avoi lo hai nai no mai so ki mai tois su pere so vi tore pai ro voi toe chu akai suzu itawi Poumai Idol 2025 we akai suzu participant ha Mr. PN Adam Riley Rio ni telipen boy hai na hai chire lo ze itawi zu we program we chairperson ba hai thau tu pai so bula sawanu ita program hai chizu le re mai so ki mai to lo sia ko na ve chi pozu lo ta lai ki zu hai request so e hello check we should you okay AGPN Adam Riley ina hai chi lo sorry title hai viajou à hein ra la ju chi a hi bangao so ne ra lai tia cho bi ju sho rai su bao tia i kul hoi ne ne so na bu nu va so lo ne te ba vite ju sulu upon the moi, the Suviana moi, the power I don't viaju hai, all the viasho I hate the cuckoo, bujuma, my lap is like moi. Bis lại môi ô viaju rai kilishi jedu jovelua alhinu ningai shalom dilehi i jobima và số boa biểu cha chúc quý bao thao nửa môi thao lại really she how ia bao nửa môi the suvia nửa môi đi poa I don't know viaju hai all viasho a hate goku bujuma my lap is like moi nia is like moi oh viaju a Avenue, with you, hold you, like I am. For you, my bill, her bill. Kaya, viaju, my lap is like more. Lại môi ô viaju ia bon môi le Suviana môi đi power
来，阿勒边上啊孩子，哥哥的什么？买了不是来买，你呀不是来买，哦，别去啊。Gallery. Sorry, mai tê thì nó bắt tàu vào bên lại kê. Sorry, ít tàu bung mai na hai, mai tay mai na bay du về, ít còn nó mai du mai na bay tay mà nào. Sorry, ít tàu participants mai tàu contestant mai tê đi. Sorry, the zuvi. Thao sao mai tê đi bắt khali bắt tàu vào bên bung lại kê last. So where my 17 of them, my 17 hinu my actually happy wala do thefa no thau ma hanu finally hikulu lai sa semua ana junu season round 1 ha junu chire final ha date 20 hinu su lai savanu my so ki mai tau hi date 20 ha Poumai idol final so lai do ha pausu pa pa na boy savanu tại vì tại lý mà hai chú bây giờ mai vì vậy phụ bồi được hai niệm tao request số ấy, ale live ấy nữa số bồi lại chú cái tao niệm tao comment allow số bồi encourage số tao ấy, sau đó niệm tao listen next time hello go date 20 hello go tao vilo giúp bồi vì witness số bồi được hai niệm cái tao hết. Kalau sore, ju Poumai idol season 1 round 1 hai ino telipulai jo hana khaiso bulai ino sa satai soju hi somazu paumazu mai ji shamazu mama chi pau hina paumazu busu go mai soki mai ta lisia ma khaipeo. We'll see you in the final round. Thank you everyone. Wow. Cái vị họ cái xiên này to. How is our host, Brother Levinson Lana? Hơ vây mồm mà, phải ra vây mồm mà, sao tao sao họ sao tụi mồm mà? So I hope it will date 20. Cứ nếu bảo ra bữa nó date 20 final juki mà hết giấc bù nó về lúc bây giờ thì nó request xong đấy. Thank you to all the participants of today. Poumai idol round 1. Your presentations, your confidence, your talent, your rhythm, your diction, overall performance, it is worth appreciating and worth encouraging. Nito dos shodo na hakule ju hai nito hadam pe ve ni pe sole ti ju hai nito pe za ha pe ni be. Jo ito we jo idol round 1 ro champion jo akhai le sono ito rama we ha Thanksgiving jo te te ve pe we va no jo te te pe ma program of ve pe so pe va no rama hi kalo pa le ke alia chu ta pa rai no pe ma rama pe ma Poumai ki hi ve te lu rai no ito za khushwa biju alia ito ja khope biju ito Ja P.S. Simrai, Stephen Catechist Emmanuel Catholic Church, Khabung Karong his Poumai akhaiwe akho happy so le ja nene papul lekal le. Information Ali. Day 2, 19 October 2025. Doso TV program 9 a.m. hino haldasule. Tenu mavishino 8 a.m. hino kotovaila 9 a.m. hino sharp su tasule dosowe program unveiling of Moonlight chief guest ino Lusadaiko honorable MLA government of Manipur pino chief guest supesule invocation ha NJ Deho Daniel president PNTM introduction and presentation Tozu Pao, Co-Convener, COC. Presidential Address, J. Daluno Angam, President,
PNTM. Special number, speech hai chief guest ule, special item, compassion children ministry. Exhortation is Saluno Tony President as Disa. Speech, guest of honor, cultural display, Kwede Youth and Student Organization. Speech, chief guest and vote of thanks, Education and Statistics Secretary PNTM. Once again, reminder, doso tithi day 2 nahi hai, baje 8 AM hino vaisule, 8 AM hino vai valumuma close bole tano lisha time hino vai vaibu have request nu be. Thank you. Mashiji, same born boy. Be thankful in all circumstances. Ito rama kalaba, ito rama ina kosule, vichipole. Suche fitin tapaidan vichipole, po na erako mashiji new. Amen. Mavio, my pina mavio. Ikimai, mamu my doni. Calvary cross ini zaki kupe shishi tishu krisa. Dele pa pusane. Ikima talk hamone ko salape biju rakomashi. Ni kalapo ni posho. Po ramai. Nini jolte te. Ito pumana holo hala shapu jikimato. Nini lushe ito pumana pu hahi. Khabung Karong new hahi sabe tupe. Ito tawe zala. Ito mali ve shiluju. Mali samave toluju. Tele hana hani ni pupe pevana rama po ramai. Ni kalohai pawe kaitir hoi. Yo tete hai tavla puju ma vai shihi ramai na ha people. Bani to Poumai namato. Bani kusu liroli swa. Ito Poumai chavya mali lishi mali ziko shukuriz na mapo zuti ti hai tavla puju ma shul his ramai ni na hapyo ramai ni vechipo ni skakwe. Ko lisa ito jovi havya ito Poumai na pupi zirazani kai haswa zjo va supi kimato vai shiramai na hapipa takure ashuhi takure ngozihi Parani vish hatu pangaloruzane. Ito don't such of us, Supikimato way, she remain in a hapo, remaining in the Chipanis Kakwe. Amapo Ramai, Nicolapo, Niposhue. Jew Kokiwi, ito way so Zavahai. How shune Kagudi, Niniko Zushupe, go Nasuluban Mapo, Ramai Nicolapo, Beniposhue. Geo, idon suche, Fitini, Po Hahintapale. Tapadali maporamai ninito mavishi mali lipahi nivi rako mashisukutupa bar mali lipahi ko inspire sipe la lave puhi la lave kihi sabitipu mapo ni vechipa ni hinskakwe amapo shukran salekimuni ida doshu suleju dawne selju program ve shini ko zushupe Bana pray hoju kipa juve tau kamane jove have we program silvane ida Poumai ni poshuju nikaloju program alipa solo te I khalepe mapo Jesu Christ jisni ko pe po na erako mashijisni amen. Once again, Doso Tithi, Day 2, that 19 October 2025, we program Doso Tithi we 8 AM, sharp hino, delegates mato, Vaidasule, the Vino, Mavishino, the little hino, Vaibo, her request on way. Let Doso program inaugural session, 9 AM, sharp hino, Hausule, moderator, Sathai Super Jimmy